Pusti majko, sina neka pije, vidiš da mu ni do čega nije. Neka pije, niko da ne čuje kako mu je. Super su utisci, posebno zbog toga što je publika onako morala da ostane baš do kasno, film je sa dosta velikim zakašnjenjem počeo i Južni vetar fanovi su pokazali da su čelični, nesalomivi, da su ostali su tu posle 2 ujutru sa nama, družili se i nakon projekcije, tako da sve u svemu super. Drago mi je što su utisci slični kao posle prvog prikazivanja, što govori o tome da će to biti neki kontinuitet, reakcije publike, a većina utisaka su izuzetno pozitivni. Mi se sviđa. I liked it very much. I understood everything except the jokes. Maybe for the jokes, zašto za humor treba kontekst, a su bili mnogo brzi. A ja ne mogu da, dokad ja čujem, dokad razumem šta je, everyone is laughing, but I can't understand. Ide gas, normalno.